Sonra gezikке gene tabiplerine ulaşıp patlaymış. Şimdi soru olursa Ja, şurada dep neyse qanday kreditleri var sonu ko'rayın dep keldim. Mesela siz etmiş kullanacağız. men mal alacakman da. Mal. Mal almaya diyeyim sanki. Bizde de 20 milyonga чейин өзүн өзү банктеги кораларга 25% кредит бар. Аял кызларга 25%. Er balada 25. Аял кызларга 23%. 5 жылга 2 жыл имтиязды дövrü бар. 20 milyonluk neçe yıl? 5 жыл. 5 yıl. 25%, аял кызларга 25%. Аял кызлар жеңилдик көп да 2%. 20 milyon bolsa sonra ko'rsak demek bu. Qanday bo'ladi? Endi bu şanasıdan 10 milyon kredit olsa Tek so kredit alушунун атында жеңилдетилген кредит болмаса чыгарууга болот да. Эгер жеңилдетилген кредити жок болсо чыгарам. Улума жок ондай эмне? bu өзүңүз банк емес. Өзүңүз банктеп келеді. 375 milyon төлем başlar. Bir жыл өзүңүз банк деген. Енді біздерде бір сұрау бар ғой, енді айтып отырғанымыз да, біздер hem сол кредит алайын деп не отырмыз да, тап сол шаруашылығы бойынша да, сол 17 миллион сөйтіп 50 миллион деп отырмыз. Ол нақ пұл көрінісінде кредит шыға ма, біздер базардан қалегеміз аламыз ба, я сол перечислениемен пластикатор емес. Онда болады екен. Через перечисление өтетін шығар деп қойғанымыз отты. Plastik kartı aşılarda aklınızda kredit alışını soğan satıyoruz. 100 milyon var değil mi? Basta төлemi. Aslında işlerimize sultan mı? Ne? 30 İlk ay oynuyoruz bir. 30 milyon kreditlerim var mı? 400 600 milyon kreditiniz ki. 30 milyon kreditlerim var mı? Ona şimdi ya. Ya 20 milyonlar değil. Kalesiniz 10 milyon kalesiniz, 5 milyon kalesiniz, 30 milyon kalesiniz değil. Bırak kebirliğe karayız. Kebirlik az olsa kredit summası az olabilir. Kebirlik summası kança yoksa 20 milyon değil var. Maksimal summa 20 milyon. Papamsың өз келейін десе неге кетті да сайлауға. Бүгін көрейік бар деп не Bu kurum, ağamla orası kurum var. Бірінші күн жаңағы өзіңіз бәлкім ең пұл төлемейсіз. Burada бірінші күннен бастап не алсақ болады ма? Болады. Басқа сұраулар бар ма? Осы рахмет әмей.